Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ubah turis Syiem ubelong kertong Jogi Hill State People's Democratic Party hakalai pauterik kelalingkot arajar pausan Lathep kerteng banyak khori ke election embassy na Mawkynrew constituency shikiying dorbar thau anjong ka Khasi Hills Autonomous District Council kuban salong hakar puite urempang arajar pausan Hagjinya keramakilar patai kubor hadim ladap bantep kerteng ubah turis ulaya thu di ubah Martel and Mawkynrew hadin bu ula Shongthait ula aji menju dekat kerteng jong ubah turis ban mi bujli na Mawkynrew constituency Nang yo iking job katong mo ko san jong kadai ngasi ong haldi kadai commission jonga kata kam dengan sekri ya pada ko si bogoi de kecing surit de kecing sya batak cingkemen ngaku aban perkusan hakalor kan norim kaba kaski hakaleng jong girang ba sinong hakaleng jong sinong baki dolba kin klan ikul kita kin klan hakujuk por ba haka lombri membrio bukan kiyo kan kamati mehe kum MDC bat mensyar elong lu gumele dalam ex minister ibak kwa bakata kamati jing lai kendu badi bagandon do ka lenti ke babha akal kecing ong i bai kwa abandon do connection ke bacan apa ne kamau kenang bat kamau basong kata kadai namau song semua kenang kadai kana highway kum juru ile kat bala monra ru ya ka kam cungo kai pathai hal te hamok ro ya tang ni budien ko bai la nga yang hang ni da ka benta ban budien ya ke bahe gila le bat ikwa hiru ban le ya kata kapor kala day bapinjit ya ki MDC jongpi syaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jingkyrshan Hills Autonomous District Council ayu kinle lada ki job ka ka thong ka bakidon ki kiman kiba kongsan kiba kibu hakman kita kide ki jingkeli kiba fidon kam man yo ya ke jubab haswa ba pin lek ban tap ya ke vote jupi ha ka arpwoi tarik urempang arjar arpsan baik ya ke program markman pat ki kertong